ühiskonnas ka sellele, mis on need võimalused, mis looks turvatunde ka kõige nõrgemale lülile siin selles meie ühiskonnas. Võib-olla 5% maksimum takistavad viiruse levikut. Võib-olla, kui me teeme seda ideaalselt, jah. Aga enamus inimesed kannavad teda hoopis käes, kannavad kõrval. Selle vastu, et maske peaks kandma kohustuslikult, aga ta ütles, et praegu selles diskussioonis ei ole nagu aega, et peab tegema otsuseid. Armas rahvas! Kuidas läheb? Nii, kohe tuleb veel muusikat, aitäh, et te täna kõik tulite siia sellise imeilusa ilmaga ja ülihea tujuga, ülipositiivse energiaga. Suur aitäh teile, olge te kõik õnnistatud, olete võimsad, te olete tegijad. I promise that you won't be big in the future. You're gonna be missing the shit that you had. I don't even know if we can ever even win. The only thing I'm sure of is I'll never sleep again. If you think you know anything, then you better think again. Just a part of a story that might not ever even end. Oh no, how can it be? This world is testing me. Won't give up randomly. This is my destiny. I won't quit till my heart stops ticking. Searching for the part that's missing. Seeking truth, I'm on a mission. I can see, I got that vision. In that your pain is fast through. Your life just races past you. Wake up, the Matrix has you. Wake up, the Matrix has you. We are enslaved like cattle, held back with chains and shackles. Wake up, the Matrix has you. Wake up, the Matrix has you. There is a hidden agenda in